Početak je poput priče o jednom zrnu iz kojeg nikne klas, ili 7 klasova, a u svakom 100 zrna. Klas je i Paromlin, klas su i Ishrana i Granap, klas su i Žitopromet i Velepekara i Sarko. Sadnja zrna bila je vizija uglednika prije tačno 120 godina. Zvala se Sarajevski Paromlin. Tadašnji vizionari radili su na njemu, zalijevali ga punih 6 godina i izraslo je. Prvi klas dao je plodove vrlo brzo. Za nekoliko godina proizvodnja je iznosila više od 1000 vagona. Ni veliki rat nije zaustavio valjke Paromlina i između 2 rata proizvodnja je nastavljena, ali u tom periodu većina opreme Paromlina razmontirana i odvezena u Mađarsku u Peštanski mlin, tada većinskog vlasnika Sarajevskog Paromlina. Ali plod jednom zasađenog zrna uvijek pronalazi svoj put prema suncu. I tokom Drugog svjetskog rata Paromlin radi. Povremeno i ograničeno, ali radi. Po njegovom završetku pogoni su rekonstruisani i modernizovani. Kad kažete klas, to je sinonim prehrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Mi smo sinonim za mlin, za velepekaru i za najkvalitetnije i najbolje prehrambene proizvode koje mi putem proizvodimo u našim pogonima i plasiramo prema našim krajnjim potrošačima. Pored tog sinonima proizvodnje u hrane za naše kupce, ono što je još vrlo izvjesno jeste da je klas kroz historiju pokazao se kao pouzdana kompanija koja je svojim kupcima u teškim trenucima davala osjećaj sigurnosti i obezbeđenja dovoljne količine hrane u teškim trenucima u kojim se oni nalazili. U desetljećima koja će uslijediti otvaraju se nova preduzeća, klasovi iz istog zrna, a potom se spajaju u Žitopromet. Krajem 70-ih izgrađeni su silosi i novi kapaciteti za preradu žitarica, tada najsavremeniji na svijetu. Početkom 70-ih izrastao je Sarko i zasladio cijelu priču rolatom koji i danas svi vole. Ljubav je to. Mnogo je godina prošlo, tačno 50, kako je iz klasa izašlo i zlato. Zlatni puder. Nastajali su novi proizvodi, puni ljubavi, punili su domaće police i trpeze, a zavoljeli su ih i mnogo šire. Pred klasom je bila budućnost koja je obećavala bogatu žetvu. Moram reći da je to bio jedan izazov koji su uposlenici klasa stavili pred sebe i hvala Bogu danas da mi ovdje sjedimo i razgovaramo o 50 godina tog našeg brenda nam daje za pravo da kažemo da smo mi uspješno taj zadatak uradili i da ga kontinuirano uspješno radimo. Klas sa svojim brendom Zlatni puder je uspio da na tržištu Bosne i Hercegovine i čitave bivše Jugoslavije, a i na tržištu Evropske unije i drugih zemalja bude brend koji je prepoznatljiv i koji je dovoljno da kažete zlatni puder i dovoljno, to je sinonim kvaliteta. Umjesto da ubire plodove svoga rada, klasu je bilo namijenjeno da umire s gradom s kojim je i u kojem je rastao. U agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu Sarajevo je doživjelo najdužu opsadu u modernoj historiji, a i klas je bio meta. Agresor je svom poslu pristupio planski. Prije opsade proračunao i u namjenskom dokumentu zaključio da žrtve neće imati hrane nakon 60, maksimalno 75 dana. U svojoj podloj računici su pogriješili. Nisu računali da će sjeme klasa nastaviti klijati, nisu računali na volju i nepokolebljivost klasovih radnika i prijatelja. Klas kakav danas poznajemo iznova je rođen 15. februara 1994. godine spajanjem Velepekare, Sarka, Žitoprometa i Sarajke. To novo rođenje značilo je život i za sve u opkoljenom Sarajevu. To je izrazita privilegija i zadovoljstvo da možemo reći da je kompanija Klas u teškim trenucima za opkoljeni grad bila ta koja je osigurala dovoljne količine hrane gladnom stanovništvu Sarajeva i dala bar trunku osjećaja sigurnosti da u teškim vremenima neće ostati bez glavnih namirnica, hljeba, brašna i drugih proizvoda koje mi radimo. Armija nas je odbranila, a Velepekara prehranila. Izjavit će prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Rahmetli Alija Izetbegović krajem 1995. na obilježavanju proizvodnje 100 milionitog hljeba. Isto će kazati i svi građani Sarajeva koji su 1425 dana živjeli upravo na tom klasovom hljebu. Rad klasa u periodu agresije zvuči kao filmska priča, ali nije tako.
To je priča užasa i nade, priča borbe dobra protiv zla. Scenarij užasa pisali su agresori, a uloge nisu igrali nikakvi glumci. Radnici i prijatelji klasa nad ljudskim naporima osiguravali su vodu, energiju i sve što je potrebno da se hrana proizvodi. I proizvodila se. U 4 ratne godine Klas je prosječno dnevno građanima i korisnicima isporučivao 77.000 kg različitih vrsta prehrambenih proizvoda, 114 miliona komada hljeba ili 230 grama dnevno po stanovniku opkoljenog Sarajeva. Sarko je proizveo još 620 tona biskvita. I Sarajevo i Klas. Još jednom, zajedno su preživjeli. Ne bez ogromnih žrtava. U ratnom periodu, boreći se da prežive, da imaju šta pojesti drugi, ubijeno je više od 20 radnika Klasa, a više desetaka ih je ranjeno. Objekti Klasa 9 puta direktno su pogođeni, velepekara je 3 puta pogođena i zapaljena. 17. februara 1993. godine u prisustvu predstavnika UNPROFOR-a velepekara je pogođena s 4 teška projektila i zapaljena. To je bila borba za svaku kap vode, za svaki gram brašna. Jednostavno iz nemogućeg smo stvarali moguće da bi građani imali hljeb na vrijeme. Bilo je tu i sreće, i tuge, i radosti, i žalosti. Znate, u određenom trenutku je jednostavno veselje kad sjedite u jednoj prostoriji gdje nema struje, spremni za rad, čekate ta struja da dođe i najedanput dolazi ta struja. I onda je to ta euforija tad nastaje. Tolika je ta radost jer možemo raditi, odnosno da bilo šta obezbijedimo za građane Sarajeva, bilo koji. Dijelili smo zadnju mrvicu sa građanima Sarajeva. Nikakve privilegije nismo imali, ispaštali smo isto kao i oni. I možete zamisliti situaciju kada odradite taj dio posla, a vidite tamo red građana Sarajeva prema prodavnici i to je maltene bilo isto kao aplauz kada avion sleti. To je tolika radost bila i to vam je davalo novu snagu, novu energiju da vi dalje idete, a ne znate gdje idete, jer je bilo opšti haos. I u vremenu mržnje Klas je širio ljubav. Zato je Klas više od kompanije. Klas je i sjeme, i plod, i žila koja je nebrojeno puta doslovno značila život. Klas je simbol vrijedan poštovanja i goleme zahvalnosti. Odmah nakon rata slijedi obnova Klasa i već 1997. upošljava 827 radnika. Godine 2002. završena je rekonstrukcija potpuno automatizovanog mlina. Bio je među najsavremenijima u Europi. Kao i sve ove godine, te poslijeratne godine, bili smo puni entuzijazma u revitalizaciji naše kompanije. Pa smo tako intenzivno krenuli u kupovinu nove opreme, osavremenjavanje postojećih proizvodnih pogona koji smo mi imali, a uporedo nastojući da zadržimo brend i kvalitet proizvoda koji smo također imali u prethodnom periodu. U poslijeratnom periodu mi smo značajno investirali u naše mlinske kapacitete, tako da s ponosom kažemo da Klas posjeduje najveći mlin na području Balkana, bivše Jugoslavije, koji je u cijelosti automatiziran. Od 2014. godine počinje nova era. Klas postaje dio velike porodice AS grupacije, ali i velikog sistema prehrambene industrije Bosne i Hercegovine, koji jeste pokretač rasta i razvoja domaće ekonomije. Iste godine, na prijedlog žena Srebrenice, nova uprava donosi odluku u kojoj se prepoznaju dobro i ljubav. Klas je u Srebrenici otvorio pogon za proizvodnju tjestenine, a brend je nazvan Moja mama. U novoj eri Klas svojom hranom punom ljubavi osvaja nova tržišta. U njoj možemo uživati na 4 kontinenta. Mi s ponosom možemo reći da je Klas u svojih 120 godina ostvario izvoz u 27 zemalja na 4 kontinenta. I nekako smo radili na tome da naše proizvode pošaljemo prema ljudima koji nekako žele taj dašak nostalgije za svojom zemljom da pronađu u drugim zemljama. Tako da smo zaista sretni i ponosni da u 27 zemalja možete pronaći Klasove proizvode.
Danas je Klas d.d. Sarajevo, koji ima tradiciju dugu 120 godina, vodeći BiH proizvođač u mlinsko-pekarskoj djelatnosti te među vodećim proizvođačima tjestenine, slastičarskih i konditorskih proizvoda u Bosni i Hercegovini i regionu. Godišnje proizvede blizu 80.000 tona hrane. Kada se spomene Klas, prva nekako asocijacija na Klas je brašno i pekarski proizvodi. Ali mi smo se trudili kroz historiju da uvodimo nove proizvode, tako da bih ja spomenula naš konditoraj gdje mi proizvodimo naš čuveni bosanski lokum, rahat lokum, štrudle. I nekako bi spomenula naše Sarko Rolatiće koje mi nekako vežemo uz te mlade generacije. I uz to naravno naš fit keks koji je nekako više fokus na tu zdravu prehranu. Uz to mi proizvodimo jufke, pite. Ja bih izdvojila naš slastičarski dio gdje smo mi nekako fokusirani na proizvodnju tradicionalnih kolača kao što su tulumbe, kadajf, baklava, hurmašca koji su nekako postali tradicionalno prepoznatljivi u domaćinstvima širom Bosne i Hercegovine, a izvan granica naše države. Klas je od nastanka proizveo gotovo 10 miliona tona proizvoda. Kada bismo ih upakovali u konvoj šlepera, opasao bi zemaljsku kuglu dužinom ekvatora više od 100 puta. Svaki segment proizvodnog procesa, počevši od nabavke sirovine i repromaterijala preko njihovog skladištenja do proizvodnje i isporuke gotovih proizvoda, savjesno prate vrhunski tehnolozi i radnici s dugogodišnjim iskustvom. Klas godišnje u sigurnost, zdravstvenu ispravnost hrane i kontrolu kvaliteta uloži gotovo pola miliona konvertibilnih maraka. Pa za jedan proizvodni ciklus potrebno otprilike 24 sata od momenta proizvodnje pa do izlaska na tržište gotovog proizvoda. Mi imamo u Klasu našu laboratoriju koja vrši svakodnevni nadzor i kontrolu gotovog proizvoda i tek nakon kontrole proizvodi se puštaju na tržište. Celokupna proizvodnja se odvija u skladu sa implementiranim standardima ISO, HACCP i halal, čime garantujemo zdravstvenu ispravnost i kvalitet i standardan kvalitet gotovog proizvoda. I godinama kasnije Klas potvrđuje da je odgovorna kompanija u kriznim situacijama. U teškim trenucima stanovnicima Bosne i Hercegovine bila je pouzdan partner i odgovorila na sve izazove. 2014. mi smo bili prva kompanija koja je u poplavljene područja Bosne i Hercegovine poslala dovoljne količine brašna, hrane i drugih proizvoda koji mi radimo. A evo, sjećamo se nedavne i te 2020. godine, pandemijske godine, kada su bili, hajde da kažemo, u to vrijeme nepoznanica šta će nas dočekati, šta će nam se desiti, toliki izazovi da obezbijedimo da našem stanovništvu, našim kupcima pošaljemo poruku da nemaju potrebe da se brinu, da je Klas kompanija koja će odgovoriti na sve zahtjeve naših kupaca. U Klasu se, to je jasno, proizvodi i radi s ljubavlju. Zato i opstaje ovako dugo. Meni je veliko zadovoljstvo raditi kompaniji Klas, kompaniji koja je na tržištu veoma dugo godina, iz koje izlaze proizvodi visokog kvaliteta i koji su prepoznati ne samo na našem tržištu, nego i dalje. Ovdje vlada kolektivni duh. Bez kolektivnog rada nema ni uspjeha. To je ono što nas krasi, znači naše samopoštovanje, naše znanje, nas je i dovelo tu danas gdje jesmo, gdje stojimo ponosito, gordo, tamo gdje zastupamo i naše konzumente i naše tržište. Proizvoditi hranu punu ljubavi, punu emocija, punu historije, ja bih rekla, i truditi se da građanima prenesemo svu tu ljubav koju mi evo 120 godina gradimo i radimo u Klasu je nekako pečat hrane pune ljubavi. Svaka kompanija ima tajnu svoga uspjeha i uglavnom je ne otkriva. Klas je drugačiji. Nema tajni. Savremen je automatizovan proces proizvodnje.
Brižljivo čuvana tradicija, neprocjenjivo iskustvo, širok asortiman proizvoda vrhunskog kvaliteta te povjerenje i zadovoljstvo potrošača formula su uspjeha. Plan je vrlo jednostavan, da i u narednih 120 godina Klas bude sinonim kvaliteta, sinonim najvećeg proizvođača hrane u Bosni i Hercegovini, uz praćenje svih trendova na tržištu, zahtjeva naših kupaca, kako je to bilo i u prethodnom periodu. Priča o Klasu je poput priče o zrnu. U plodovima, hrani punoj ljubavi, uživaju sva čula, bezbrižno, ali i s ponosom.